Ntirho wa ku vuyisa masocha lava nga vaviseka DRC wu sungurile. Hi languta ka swiphiqo swa machudeni ka tiyunivhesiti na ti-TVET lembe xidyondzo leri. Vaka hina lawa Mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga, mina vito ni Matimukhosa ri perile. Mfumo wu karhi ku lulamisa ku vuyisa masocha lava nga vaviseka enyipini ya le DRC. A swi le rivaleni leswaku hi yihi nhlayo ya masocha lava nga vaviseka etikweni leriya. Our borders are porous. And they're porous because you, the politicians, have decided you want a Mickey Mouse defense force. If you look after the South African National Defense Force, you will sleep a peaceful night and not dream of anybody coming to invade your country. General Wabutu u vulavula mayelana ni mintlhontlho leyi va langutaneke na yona. Leswi swi humelela hi nkarhi lowu masocha ya Afrika-Dzonga va tamaka va pfalelekile eGoma. A ku ri ni ku tshemba loko lava nga vaviseka va kote ku susiwa kona. Ku languteriwe leswaku va vuya laha tikweni ku nga ri khale. Hi le tlhelo mikanerisano ya emahlweni tanihi matshalatshala yo ringeta ku kuma xitshunxo lexi nga ta lamula nyimpi eDRC. As it comes to the DRC, we were very pleased that, as I said, the EAC, the East African Community, and SADC held their joint summit and came up with really good decisions, and that was followed up by the African Union, which endorsed the decisions that had been taken, and engagement continues. And as I said, we are looking forward to the chiefs of the Defense Force talking, or meeting rather, and beginning to lay the basis for the ceasefire to be installed in that part of the world. And as leaders, we will always find opportunities to talk, to meet, and I'm one of those who will never want to engage in an argument with the leader of another country in the public arena. Things are best handled when you deal with matters diplomatically and in a way where you find solutions. Votalavari ku va na mikanerisano leyi katsaka matlhelo hinkwawo. Ntlawa wa AFC wu tivise leswaku wu na ku tsakela ku va na mikanerisano, kambe a swi le rivaleni laha mfumo wa DRC wu nga yima kona mayelana na vonelo ra mikanerisano. Nhlangano wa machudeni wa SASCO eTshwane wu ri wu simeke makungu ya ku tiyisisa leswaku machudeni hinkwawo ya kuma ndhawu yo tshama. Va ri ndhawu to tshama hinkwato leti hakeriweke NSFAS ti fanele ku pfumelela nhlayo yo karhi ya machudeni lava nga riki na mali yo hakela ku tshama. Eka machudeni yo tala mali ku ta makari ntlhontlho loko swi ta eka ku kuma vurhurheri. Van'wana machudeni lava ti hakelelaka eTUT ecampus ya le Pretoria West va lava ku pfuniwa. Now I'm a self-funded student because NSFAS has defunded me. I don't even have money to be paying for that registration. I just tried as I could to just pay for the registration. In the issues of accommodation, it's still a problem to the university itself and us as students. We still have many students that are at home now because they don't have accommodation. My wish is that the institution could open those NSFAS offices, open the application so we can apply for those who didn't apply for 2025. We are having many residencies who believe that we are going to champion this issue. It's not going to be very difficult. Residencies, they are not even full, so they have all the reasons to give back to the community. Those who do not want and they do not comply, they are going to be closed down. That's what we're going to do, because many of them, they are accredited, but then they do not offer even the service which they said they will offer when they were applying for the accreditation. Hi le tlhelo ku tlula magidi dzana na 45 wa machudeni eUNISA a va se heta ku titsarisa hikwalaho ka ku pfumala mali.
Holobye wa dyondzo le henhla Dokodela Nobuhle Nkabane u simeke xipano lexi nga ta tirhana ku amukeriwa ka machudeni Yunivhesiti ya Mpumalanga. Holobye u endzele yunivhesiti liya ku ya kambela loko yi lulamerile ka lembe xidyondzo leri. Hambiswiritano u kombise ku vilela hi mafambiselo ya xikolo lexiya. Machudeni va foletile hi ntoleha hi ntshembo leswaku va ta tsarisiwa. Hinkwavo va na swiphiqo swa NSFAS. Va hehla leswaku mali ya tidyondzo na ya tindlu a yi hakeriwanga kusukela lembe leri nga hela, leswi endlaka leswaku va nga koti ku tsarisa no langutana na va hlongoriwa laha va tshamaka kona. For 2024, the NSFAS didn't pay my whole tuition fees and some half of the accommodation from September. So I'm still owing the landlord that I was staying at. And I can't register even yet because the institution has a policy that says if you are owing, you must pay it from yourself, even if you are still funded by NSFAS. So I'm struggling with that debt, and I only have registration money fee, the registration fee only for now. The landlords, they've threatened to expel students from their residences, meaning that the students are not going to have a place to stay, not very soon, not very long from now. But also we've got a problem where NSFAS has not coordinated its close-out report, where they've got to pay for outstanding fees for the students, including allowances. Ku tlula dzana ra machudeni va nga ha hlongoriwa laha va tshamaka kona eswikolweni swo hambanahambana exifundzeninkulu. Dokodela Nobuhle Nkabane u kombise ku va a khomiwa hi tingana hi vurhangeri bya Yunivhesiti ya Mpumalanga. When I arrived here, I was expecting the university to take us through the stage of readiness as well as registration, but the report was not ready. I don't know for whatever reasons. And the VC, unfortunately, is not in attendance, and I don't know what is the reason. And there are also governance challenges that we've been working on as the department. There will be consequence management. We are not going to just leave this matter just like that. Ntlawa u tama va ri ekhampasini ku pfuna machudeni eka mintlhontlho leyi va nga na yona ya NSFAS no tiyisisa leswaku un'wana na un'wana u tsarisile swi nga se pfala vhiki leri taka. This technical team is going to be here for a period of a week to look at all these issues, student debt, accommodation, and so forth. Then they are going to make sure that they provide the minister with the report. However, I also tasked a task team or developed a task team or established a task team that is going to look at these issues, in particular the management and administration of the student accommodation. And I am intending to take this responsibility back to institutions of higher learning because there are a lot of challenges as far as private student accommodation is concerned. Emasunguleni ya siku, Holobye u nyikele stationery leswi katsaka switirhisiwa leswi pfunetaka eka tidyondzo to fana na sayense na tinhlayo, tintangu ta xikolo na switirhisiwa swo basisa ndhawu leyi vadyondzi va dyondzeleka eka yona exikolweni xa le henhla xa Tamajana eBushbuck Ridge. Xikolo xi amukele ku hanana ka holobye hi mandla mambirhi. Vaholobye va timali va matiko ya G20 va ta va na nhlengeletano kun'we na tinhloko ta tibangi ta matiko. Nhlengeletano ta ya kanela hi laha swikweleti swi kavanyetaka nhluvuko ematikweni lama nga swela. Nhlengeletano i xiphemu xa malunghiselelo ya nhlengeletano ya G20 leyi nga ta va laha Afrika-Dzonga hi Hukuri. Nhlengeletano ya xandla xa vaholobye va swa timali na xandla xa vagavhenara va tibanginkulu va matiko ya G20 wu langute eka yin'wana ya mintlhontlho leyi nga eka timakete xikan'we na tiikhonomi leti kulaka ta matiko ya G20. We discussed a wide range of challenges affecting emerging markets and developing economies, and the participants in our breakfast this morning reflected on various issues including the current state of the global economy, issues relating to debt and how it affects Africa in particular. Nhlengeletano yi ta tlhela yi tirhana na timhaka ta mintlhontlho ya ikhonomi na ntshamiseko wa swa timali xikan'we na ndlela yo kurisa ikhonomi ya misava hinkwayo. There are issues about how can we get global growth moving. The medium-term outlook for the economy is slow. There are issues about the debt crisis amongst developing countries. There are issues about harmonization of regulation on crypto assets. There are issues around banking. So there are a variety of issues around climate finance. Nhlengeletano leyi ta gimeta mundzuku naswona nhlengeletano ya vaholobye va timali na vagavhenara va tibanginkulu wu ta sungula hi Ravunharhu ku ya fika hi Ravumune. Komiti swa vuhlanganisi ya Parliament yi endzele tihofisinkulu ta
nhlangano wa vuhaxi wa tiko SABC Auckland Park eJoni. Mutshamaxitulu wa komiti Khusela Diko uri rendzo ra komiti ku kombisa nseketelo eka vuhlanganisi bya vuhaxi. U tlhele a ku palamende yi lava ku tiyisisa leswaku SABC ya swi kota ku ya mahlweni ya haxela vaakatiko hambileswi vuhaxi byi karhi byi cinca byi eka thekinoloji ya manguva lawa. We have a responsibility to the South African Broadcasting Corporation, I think, as Parliament, as government as a whole, to ensure that the institution is supported. Now, one of the biggest challenges facing the SABC is the issue of funding, what they call the public mandate. We all know that people are not paying their TV licenses. One of the biggest reasons they're not paying their TV license is that there's just an absolute lack of compliance because there's no consequences for that. Now, we're asking government to say, what is it are they going to do to ensure that the SABC is adequately funded? And that was the main discussion that we're having today. The SABC bill is being withdrawn from Parliament, which would have at least created a legislative platform for such a funding model to be produced. And we're really hoping that we are going to get those responses. But we're also here because we want to talk to the staff of this entity. You would know that the audit outcomes for the 2023-2024 financial year that were issued out by the Office of the Auditor General indicated that the challenge that the SABC had in the previous financial year, 22-23, of not being viewed as a going concern had been addressed to a particular degree, to the extent that the Auditor General was comfortable to award the SABC an unqualified audit opinion, which was the first in 14 years. So from that point of view, this board and management and the entire staff collective of the SABC has been working very hard under very difficult conditions to make sure that we keep the lights on at the SABC, we keep South Africans informed, entertained and educated 24 hours a day. So we are obviously worried about the lack of progress on the resolution of the SABC bill, which fundamentally must address the funding model of the SABC. Bandla ra MK Party ri tivise ximfumba rhangeri va bandla swifundzeninkulu swimbirhi. Matsalankulu wa bandla Floyd Shivambu uri leswi ku tiyisa marhavi ya bandla swifundzeninkulu. Bandla ri bila na nhlengeletano ya Mahungu eJoni. Hambiswiritano Shivambu a nga lavangi ku khumba mhaka ya ku tsikiwa ka xirho xa bandla Duduzile Zuma Sambudla u langutane na ntshamo wo tshinya endzhaku rhukana Shivambu eka swiyenge swa mabulu kumbe social media. Bandla ri tlhele ri tivisa leswaku ku ta va na dyondzo ya mintirho ya politiki ya murhangeri wa MK Party Jacob Zuma. We today announced the leadership structures of the Northwest and the Free State, and also some components of the Women in the Youth League, and also outline the process in terms of how we're going to constitute the leadership structures of the MK Students Movement and the MK Interreligious Movement. So that is what we're busy with, because we are in the process of constituting structures, and we've got a due date of the end of March that all the structures must be in place so that we can start to prepare for the 2026 local government elections, but also to start preparation for the 2029 general elections. Wanuna huma eCongo loyi anga khomiwa mayelana na uxanisa vanhu eZanzo nightclub ePitori u tlhelele ekhoto vhiki leri taka. Muehleketeleriwa a ri ekhoto ya le Pitori namuntlha u hehliwa hi milandzu yo hambanahambana ku katsa ku xanisa hi tlhelo ra swa masangu no ba hi xikongomelo xa ku twisa ku vava. U khomiwe eJoni vhiki leri nga hela endzhaku hangalaka ka video leyi nga komba vafana vo karhi va karhi va xanisiwa hi ndlela ya swa masangu eZanzo. A 41-year-old Congolese national, which is a male, appeared briefly at the Pretoria Magistrates Court. He is facing 8 counts of compelled sexual assault and 6 counts of assault GBH. This matter today was postponed to the 3rd of March for bail information. So basically what that means is that the state, we still need to do an identity parade of some of the victims that still need to identify the accused. And number 2, the state also needs to verify the documents that he handed in court to verify whether indeed he is legal in the country.
Malangute mahungu ya Xitsonga ka SABC 2. Holobye wa rihanyo dokodela Aaron Motsoaledi uri ku durha ka tihakelo ta le swibedhlele na madokodela laha tikweni swi vangiwa hi ku kala nawu wa kahle wa lawula xiyenge lexi. Motsoaledi uri mfumo na makungu ya ku thola board ya nkarhinyana yo lawula swa vutshunguri. Holobye wa vulavula na nhlengeletano ya mahungu eJoni endzhaku ka ntshamo wo lavisisa tihakelo ta swa vutshunguri hi Competition Commission. Ntshamo wa ndzavisiso wa mphikizano wa bindzu eka xiyenge xa swa vutshunguri wa lembe ra 2019 wu kumele leswaku xiyenge xa rihanyo lexi nga riki xa mfumo xi na tihakelo ta le henhla leti tshamelaka ku tlakuka. Ntshamo wu tlhela wu kuma leswaku vaaki va kuma swa le hansi ka timali leti va ti hakelaka. Holobye wa rihanyo dokodela Aaron Motsoaledi u ri ku tirhisiwa mabiliyoni ya tirhandi ku fambisa xiyenge, kambe u ri mali yo tala leyi nga tirhisiwa a yi fanele ku tirhisa ku pfuna vavabyi. Motsoaledi u ri ku landzelela xibumabumelo xa ntshamo ku ta vekiwa huvo ya xinkarhananyana leyi nga ta lawula xiyenge. We believe we can't set up an independent supply chain regulator for healthcare because the Treasury has told us very clearly that they will never countenance the formation of 3A public entity because those that are there, they are actually de-establishing them. Holobye wa ndzawulo ya mabindzu no vulawuri bya tikhampani Parks Tau u ri ku hava swiletelo leswi lawulaka minxavo leyi tirhisiwaka eka xiyenge xa vutshunguri. Tau u ri leswi vange leswaku tihakelo ti va henhla no ka ti nga fikeleleki. Due to the lack of a formal tariff determination framework, consumers are faced with uncertainty on prices, potential balance billing, and tariffs which are not determined through a transparent process. As a result of this gap in tariff determination, patients, medical schemes, and even smaller healthcare providers are often disadvantaged. Motsoaledi u tlhela aku Afrika-Dzonga hi yin'wana eka matiko yambirhi lawa hakelaka vukorhokeri bya swa rihanyo hi mali hi yoxe. U ri maendlelo lawa a ya tshamisekanga nakona ya fanele ku cinciwa. But the World Organization said you are the same. You are outlying me because you are doing what other countries are not doing, meaning relying mostly on cash and private medical aids to pay for health. And they said it's untenable and it's unsustainable. That's why some of us are so intent on NHI. Holobye Tau endzhaku ka mikanerisano exikarhi ka Competition Commission ni ndzawulo ya rihanyo ku hangalasiwe mpfapfarhuto wa swiletelo leswi nga ta lawula tihakelo eka xiyenge xa swa vutshunguri. U ri leswi ta pfuna ku lawula xiyenge no tlhela swi hlohlotela ntiyiso eka xiyenge xa rihanyo. Holobye wa dyondzo eLimpopo Mahungu lerule Ramakhanya namuntlha u pfurile swikolo swimbirhi swintshwa swa primary emugangeni ya ka Wayeni na Mamayila. Swikolo leswimbirhi i swa ntsevu leswi faneleke ku nyikeriwa eka vaakatiko exifundzeninkulu lexiya. Swikolo leswi ha ku akiwaka Independent Development Trust IDT swi ta pfuna madzanadzana vadyondzi lava tlimbanaka etitlilasini. Swikolo swa primary swa Wayeni na MR Mamayila i xiphemu xa swikolo swo tala swa manyonyo leswi nga ri ku akiweni eka xifundzankulu. Vaaki va amukele ku pfuriwa ka swikolo swintshwa hi mandla mambirhi. Ititwa itsake ngopfu namuntlha cause xiyimo lexi a xi ri kona kusukela khale a xi nga tsakisi na ku i tshama hi va na history ya rifini i huma laha xikolweni na ku a yi ri na ti-container leti vana va nghenela ka swikolo ene swilo leswiya swo ko va swa tempera a swi safe ka swona but i vona va endlele swilo swa kahle ngopfu va hi nyika swikolo swa kahle ngopfu swa xiyimo swa kahle ngopfu. Swikolo swa ku akiwaka i matshalatshala ya mfumo wa xifundzankulu yo herisa nkayivelo wa swikolo. Limpopo will never be the same loko swi ta ka timhaka ta infrastructure. Sweswi ku nyiketa vana lavawani va ti-primary school swi vula ku ri one va ta va na miako, swa vumbirhi va na ti-desk laha va ta kota ku tshama va dyondzisiwa. Hi lava ku improve level ya vana va hina ka ku hlaya, hi lava ku improve level ya education na ku lwana na vu-illiteracy laha Limpopo. Holobye lerule Ramakhanya na holobye nkulu wa Limpopo dokodela Phophi Ramathuba va ta ya pfula swikolo swin'wana swimbirhi swintshwa eSikhukhune. Itsitsi Baloyi wa mahungu SABC. Randi tiyelerile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko misava. Nxavo wa $18.37
Pound i 23 rand 17 cents, Euro i 19 rand 20 cents, kasi pula ya Botswana i 1 rand 33 cents. Minkabelo ka JSA yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $2,937 a ounce, platinum i $961 a ounce, nxavo wa oil yimbisi i $74.44 hi mphongolo. Kasi yalawa makumu ya mahungu ya namuntlha i khensa swinene vulanguteri bya n'wina. Mina vito ni Matimu Khoza, ripereni. Riperile leswaku xiyimo xa maxelo xi tshamisekile eka madyambu ya namuntlha ku langutiwe mpfula na moya eka tindhawu to hambanahambana ta tiko loko hi languta exifundzeninkulu xa Mpumalanga ku ya exifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal kona ta va karhi languta 60 chances wa timpfula ti nga ta va ti ri kona kasi loko languta exifundzeninkulu xa Limpopo na kona ku ya kwele eNorthwest ku katsa na le Gauteng ku ta va karhi ku languta mpfula ti nga va karhi ti ri kona ku ta va karhi ku hunga moya eka tindhawu to hambanahambana kasi loko hi languta exifundzeninkulu xa Eastern kona la kona nga languta 30% wa timpfula leti nga ti langutelaka eka madyambu ya namuntlha kasi loko hi languta eka siku ra mundzuku kona timpfula ta hisa emahlweni loko hi languta kwele exifundzeninkulu xa Mpumalanga ku ta va karhi ri mpfula ku rhela ku ya exifundzeninkulu xa Eastern kona ku ta va karhi mpfula ku ta va ku ri ni mapapa eka ndhawu to hambanahambana karhi ku nghena na timpfula kasi loko hi languta swilemukisi kusuka eka vavumbi va maxelo ku nga langutana mpfula ya matimba ngopfungopfu loko languta exifundzeninkulu xa Northwest ku katsa na Gauteng kasi na loko languta exifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal kona ku nga langutela mpfula matimba kambe ku ta va karhi ku hunga moya loko languta kwele weni ra le Cape Town kasi swilemukisi swa yisa mahlweni ka siku ra mundzuku kona nakona u nga langutela mpfula ya tilo loko languta exifundzeninkulu xa Limpopo tu langutana na KwaZulu-Natal kasi loko hi languta maxelo ku ya hi maxelo ma le hansi ya ti-temperature ku ri ku languteriwe maxelo ma kahle swinene loko languta xifundzeninkulu xa Limpopo musina ta va ri ka 20 Phalaborwa ta famba ka ma 23 languta le Phala lona yi ta va ri ka ma 21 kasi loko languta xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal na kona u nga langutela maxelo ma saseka ku ya exifundzeninkulu xa le Northwest kasi na le ka siku ra mundzuku kona u languta temperature ta maxelo ma le henhla ma le henhla u languta Phalaborwa ta va ri ka 32 u languta Mbombela ta va ri ka 29 kasi loko languta Joni kona ku ta va ri ka ma 27 loko languta Pitori yi ta va ka ri hisa hi 30 kasi lawa a ku ri maxelo mkhomelo wona ka madyambu namuntlha ra perile.